Samo da znate, morao sam ovako brzo da pričam da me nešto ne prekine opet. Znači ljudi, ovo nije normalno, ovo je možda 7. 8. put kako se trudim da snimim klip. Ili prolazi, brate, neki, htio sam kažem avion, ili prolazi neki voz, ili se napoje deru deca neka, otkud ja znam. Znači, katastrofa, ne, otvorili smo novi kanal, drugar i ja, imat ćete naše stare kanale u deskripciji, inače ovdje ćemo sada snimamo mobitel igrice tipa Standoff, Brawl Stars, horror igrice. Možete vi dole u komentarima da napišete koju sljedeću igricu da snimamo, ali ja ću sljedeći klip da snimam FIFA Mobile, taman da vidite moj tim za nedelju dana. Znači jesam kupovao poince, ali nisam baš puno kupovao, dobro. Dakle, pokazat ću vam moj tim. Ako želite i vi učestvovati, na primjer kad igramo Standoff, Brawl Stars, napišite dole u komentarima također. I moj drugar s kim ću snimiti na ovom kanalu jeste Vukota, pozdrav njega, dakle on nije tu, on je sad u školi. Očekivao sam od njega da on izbaci ovaj video, ali svaki dan treba se izbaci neki video, to smo rekli oboje. Tako da to je to, nije dugačak video. Peace. Ajde, prekini.